Dobar dan, u ovom videu ću vam pokazati kako možemo snimiti Word dokument na tačno određenoj lokaciji, otvaranje i printanje dokumenta. Snimanje dokumenta na tačno određenoj lokaciji. Ja ovdje imam neki dokument, piše Wordov dokument. Vidite da još uvijek nije snimljen jer ovdje piše dokument 1. Znači idemo na karticu File i izaberemo opciju Save ili Save As. Koja je razlika između Save i Save As? Na početku snimamo dokument, te dvije opcije su iste. Međutim, kad kasnije radimo editovanje, odnosno izmjenu dokumenta i kliknemo na opciju Save, tada će računar snimiti dokument na istoj onoj lokaciji gdje smo prvobitno bili snimili i pod istim imenom. Ako želimo da promijenimo lokaciju ili da promijenimo naziv, onda idemo na opciju Save As. Znači ovdje sada odaberemo lokaciju i naziv dokumenta. Znači ja sam ovdje izabrao u Download dokumentima da mi stoji, piše Wordov dokument. Kako ćemo otvoriti već postojeći dokument? Imamo više načina, ja ću pokazati 3 načina. Prvi način jeste kad pokrećemo Word, imamo ovdje opciju Open. Znači otvorimo na tu karticu, odnosno taj alat, izaberemo lokaciju i naziv fajla, odnosno odaberemo naš fajl i on će da se otvori, kao što vidimo. Drugi način jeste kada već imamo otvoren Word, idemo na karticu File i imamo opciju Open. Također opet izaberemo lokaciju i dokument i otvorimo dokument. Treći način jeste kada idemo na preglednik dokumenata ili Explorer. Odaberemo tačnu lokaciju i odaberemo fajl koji želimo otvoriti. Tako da će nam se i u tom slučaju dokument otvoriti, kao što vidite na slici. Printanje dokumenta. Znači ako imamo već Wordov dokument koji je otvoren, idemo na opciju File i Print. Sada ćemo ovdje pokazati kako podesiti neke stvari po pitanju printa. Broj kopija. Broj kopija unosimo ovdje. Ako želimo taj dokument da se isprinta 50 primjeraka, već ne znam. Znači pišemo umjesto ovdje ove jedinice, pišemo 5, 10, 15 ili koliko već želimo. Zatim odabir printera. Ako na istom računaru imamo više printera, onda zaberemo printer na kojem ćemo da printamo taj dokument. Tipa, ne znam, imamo printer crno-bijeli, laserski, imamo u boji. Ako nam je dokument cijeli crno-bijeli, onda pustimo na taj crno-bijeli printer jer je jeftiniji. Jer ok. Sljedeća opcija jeste da izaberemo tačno određene stranice. Na primjer, ako imamo dokument od 50 stranica i od 500 stranica i na stranicama 5, 8, zatim odnosno od 8 do 13, od 100 i na 456 stranici da imamo dokument u boji i želimo da printamo samo te stranice. Znači, pisat ćemo 5,8/13. Ovo 8/13 znači od 8 do 13. Zatim 100 pa zarez 456. Način printanja. 1, 1, 2, 2, 3, 3 i tako dalje. I imamo opciju 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Koja je razlika između ove dvije opcije? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ako printamo 5 puta dokument, on će nam isprintati, znači, jedan cijeli dokument, pa drugi put cijeli dokument, pa treći put i tako dalje. A ako izaberemo ovu opciju 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
onda će nam on, znači, 5 puta isprintati prvu stranicu, pa 5 puta drugu, pa 5 puta treću stranicu i tako dalje. Orijentacija, znači ovdje možemo podesiti orijentaciju, da li želimo horizontalno ili vertikalno da su nam stranice. Veličina papira, da li je to A4 format ili neki drugi prilagođeni format koji mi želimo, možemo odabrati. Margine također ovdje možemo podešavati, kao što možemo podešavati u Wordovom dokumentu. Broj stranica na jednom papiru, znači da li želimo jednu stranicu na jednom papiru, 2, 4, 8 ili tako dalje, ili više stranica na istom papiru. To je bilo to za sada. Doviđenja i prijatno.